Mugamra itheria wa Meru TV nkiraira Jumamochi yaku ni yagirite kunde kurahothiete na mbere kwigwa onda ithiriti ore ntugo ni ya Jumamosi tariki ni 16 mweri ni wa 8 mwaka wa 2025 thaa mwanja cia muthenya na gitiyo gikinene mbitigiria ngwati ogeni kiri Meru TV muthenya ni ukambita Lilian Mwangangi. Tukimbiria na ndeto cietu ni ati mukaririgiti wa Njuri Ncheke kaunti ya Tharaka Nithi akiaria arintere Chuka Igamba Ng'ombe na rombete akari nenya athingati ba Rigathi Gachagua kuigathere watambura kwarari thiri rira Rigathi Gachagua arari ome ya Nthiguru mama thiete na mbere warira wari munini wa rais uyu Rigathi Gachagua erigirie guchokera Nthiguru ni yetu ya Kenya akiumia tukuwa Nkiruke kithira mbena kuiwa kiwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza na kumishokeria nkatho nontu wa kuigathiri wakagita gakukonthe nkiruke kiromba kari bathi na mbere na kuwa bakiwatira mbaru thirikari ya Kenya Kwanza mukaririgite wa Njuri Ncheke gichigo munge Chuka Igamba Ng'ombe mutegi kiongo naugite guchokera kwa mugwatiro turo kirikia makendi Rigathi Gachagua gakanya kimia tukuwata gotikangaratania tirira rikukagitani gaka Gachagua gachoka gukumandi Jumatatu tafadhali nawe ro kamwe na ninkiromba utikegwa kwina ndwa nwe ya muthemba uriku kana mwecietio ati akinya guku akaruthwa nio ninkimwira thirikari tafadhali akinya ni hale kwa kinya kwa mucie ekare nthi aria bula karia mwina mechanism ya kumenya bula arariria kana bula arariria nuntu guti muntu mwega twa guti muntu mwega na gutwe waragia tanga ibula aragia agakiwa kira bakwenda bota Njuri kwithira kuri na thiri agakenya nontorera gutari na thiri manto mengi mangaratanaga mono kiri gukurio tonga bwa Nthiguru tuyo tuli Njuri Ncheke tulombete thiri na tukalomba gotuko na muthenya kwa naru tukalomba kwa nauke tukalomba kwigwa kwina unity na kwigwa kwina thiri mbega thiini wa bururi wetu guti gutalwa ni Ywandia guti gutalwa ni Coast ni Nairobi kana niki kwa guthiri igwerumetwe muno president please muntu gweta muluko men minister for internal security ni gutigona methietio ya muntu kwa une twenda thiri na thiri itweke thiri guria thiri tulombe thiri tuli Njuri Ncheke mama le diaspora mama le Lolaya kana mama le Meru na mama le Mombasa Njuri monthe na kabila nshingi na mama isimetikite bururi wao mendete thiri ni mathie malombe thiri utuko na muthenya wanalo mere njensi mere antu mamangi ati bururi nwenda thiri na nikenda thiri itwikanio gatuga itugia guturungamirira njensi tafadhalini mutigatumirwe ciana cietu macucu metu mutigatumwe ni antu maciaca na njira itiagiririte kegwa guti murandi mukunenkelwa tigani gutumirwa njira ira mulumana kana muthukangia into igura into ira tukaria ruyu kogu gitirani into cienu that is the responsibility ya muntu onthe young ukomenya kegwa na future ru algitira into inu cietu miario material form na nkinyagia ana president wengo nagitirwe na raia onthe nigitirwe na miario ebati gitumira kanya gakagucokia nkatho kiri mutongoria wa Nthiguru Rais William Ruto nontu bagwetigiria kwaraniria na Kenya na kunyithia rungu ria maandamano rira rirariku akiuria Kenya bonthe kugwatira thirikari ria wathanini kagitani gaka pongezi kuri thirikari ya Kenya na ni pongezi nuntu Ruto ni arambirie kuthikiria buria wananchi makuga ambiria kumira kuga akathikiriria njensi tuona is a step forward iria tukuona wega nio tweligirite na nio twamulombaga ni athikirie buria antu makuga na cioke antu mau makumucigiria muno makina no Ruto matiga kuga ni Ruto ni mauge cieko cia waira mbega mama ange na mo maleku thinwa bururi wetu antu makanitha namo ni magwatire thirikari na kula kulevo antu mauga ni uma ka utweke ni uma kwena makosa kulekebiswe nuntu twinthe tuli antu makuthikaniria kuma Chuka Igamba Ng'ombe nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara.
Waiguna. Atukiuma kaunti ya Tharaka Nithi gatureithirie kaunti ya Meru Rutero Igembe araha muciĩ umwe kuma tere cia Nthambiro abaumirite na kuromba atongeria na ntoba wendu bubwega kubatetheria guchwa ngina wao Jane Kangai. Jane Kangai ura kwirikana aurire mweri umwe muthiru mwankira thai batiumbite kwigwa bakimona amwe na kwithirwa ibaringite riboti kireitwo beborisi na nkuruki kuromba anto na inya akarinterenu cia Igembe kubatetheria kona mwekuru yungiru kibagitariria ibogeti mwekuru utari na kiongo gikiega atakumba kwaria arugono ru tubanganiritwe ni mukiri wonkoja naria embera nda nkaura ngamuria ure wetego Ninkayona nyamaro se museri uranina Jane okumetorene Nthambiro irere Igembe Central araurire na munkatha atomba kwithira ikionekana indinje ke bakiwapo bari na kirero na indi kinyango isio itikomba kwithira ikiritika no tukumeina museri araura indi ni mweri yumwe na ntukwithirite batarara bamonete kana nya kwibwa yura haitire na kiongo kiawe tikakithera kisasa ora na indi ibakumakana aromba kwithira ari muthoni okwa nombere kura tariki mwanja mweri wa mwanja na kuma ntuko tutamona te na enana bake mwanja baraba chumbukite bamushuite to na kiriete kwa imuntu temenyo kwelesa manto watanarua imuntu omba kinya kweja waku akienda mukundi nyaro atemenyo rweta roi aikwira nenkira kamengira imuntu kinya eka kesionde atemenya kwa kesio kana yo imokwa nanga kurito ngutaka mengira inkorone kinya ari bawe na ndakasi yawe tutethiri twita thiri inkorone ni tukwithikira muno tukiuragia ni kwari na ni kwaumbika kwigwari kogu uria ankiumba kumuona nagerie amwona amurete kanyankine feelings Oriu kirenje bakirombo mtu wende ura kuumba kumuona ombe kwithira kiringa ripoti kwa polisi kana kosibu kenda ripoti ira yomba kwithira ikinyela njeje na bauruke mathwaniyo kaitakara kuona mwendo wo ura wonde omba kuona mwekuru ukari ugote kumenya ocielesanira nteto na turingira thimo na twira turiana bawe itwe tukuba tukwira nthi yonde ura wamuona kura kuonde omba kwithira ari na twelesa no twatemenya ocielesanira atemenya kwironia atemenya kinya kocialeri nya kuraumite atemenya nturera umite we akari go muntu wo bamona njira na wate komenya kwebwa akari na ngare abo kiarie noe iriomba kumenya muntu kuruntu ena buo iriomba kumenya kiongo kiawe kitebuwi ndio to boromba rere romba nete yo kene ne antu beto tuiberu iki ona bwekira kiratu ekirite ndrekene no tuitekirite kiratu kamenya maro na kamethangeko na kya kuromba murungu abatu ni mami eto tombi omona no tuitibe tutoinyelekete itenere na kuma mwari yonde aurite utewa karante na tutara kana tonywa turererete mami etu mba wonde oromba omona kana sendira amba kwithira endene Kenya itumine tutumire Kenya yonde amba kwithira na mire kina etire ywa mutwati lakini tutikumiara ari aramba kwithira ari itucokerwe we ndaba monete itu aturetere we itu muntu ni kirungo kiorongi na muntu na bwikuwa ororoba muntu rongi oramona amutume kwa polisi na mtu polisi atura Kiripotera Meru TV kuma Nthambiro Igembe East Igembe Central beta mukiri onkonja Ibwega mukiri wonkoja tukiumantere cha Igembe tuye North Menti ara umwe wa watongeria bambe wimbithi kaunti ya Meru ora ni James Kimathi eno umirite na kumeneria anene atongeria bamwe muno barutero regani na thirikari ariogo Karo Muriuki wamwe na Mugambi Imanyara anonto bawekira siasa kiri mirandi ya witi na mbere nayo ikuretwa ni thirikari ya Kenya Kwanza nkiruki na thite na mbere na kuwa kiromba atongeria baba bombe kwigwa bakinenkira akari Bameru kanya na nkuruki batige kubaikira kana kubaikira ntonto kiri mirandi ya witi na mbere nayo ikuretwa ni thirikari ya Kenya Kwanza rungura Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki.
James Kimathi mutongeria wa mbeu mbithi aja kaunti-ini ya Meru ni waruarua kwithukira na kutharikira muciaca Karo Muriuki na Mugambi Manyara ni kiria kuga nibo bakorwa na mirandi ya witi na mbere aja kaunti-ini ya Meru kuma kiri thirikari nene bado tukathikira atongeria baba bwa gukiticize maendeleo cia Meru County bado tukugurwo muno thaira Meru County etu ikienja cibitari jere ikareja Kenyatta Hospital ko bwana Mugambi Manyara nkwandi gukwira atiri thaira thirikari etu ya national government igwatanite na county government ni utukwenda maendeleo jeja naja mashinani kintu kingi tukuona mutongeri oro kwenda gitikia muthimenti aja we Karo Muriuki ku criticize at level 5 hospital at level 6 hospital my friend yoronka no thimenti zaja kwetu municipality oitie Kinoru area Kinoru thaici cibitari itete kwethwo level 4 hospital wete aja Gakoro mune kuna cibitari area level 2 na ikakinywa mpaka level 4 hospital. These are the kind of empowerment ila tukwenda kuona. Miario yatongeria baba ya kuregana na gwitithwa ngathi gwa cibitari ya Meru njanero itujukiritwe bubuthu ni ya Meru Kimathi akiboria gwika uyukumia gatere na kurekerea Meru kuguneka kumane na utongeria bwa ngavana Mutuma Ntoithingia ni turonere aretete deputy president kendomba kweja ku commission that hospital kenda yambirie gwitirongũki kwa soon and very soon itwije cibitari ile gokira na ikethirwa igikarija Kenyatta Hospital ikyo kwenda kubura atira Meru itwende gu support thirikari ya Mutuma Ntoithingia ile kumba ikurobe nintubia tubikomba ikuijaja ngugira kirakuwa mete cha upgrading ya World Bank thaijo keja gweta mujini Maweni Salama ngugira chothe cha World Bank chiromberi gukira ko tukugurwa ichamani wa municipal board bwana mungania nundu bwa kwamberia kuthurania antu betu kana wona ngugira kirakwamite cha municipality ichiambire tigukira thaici tauni yetu na naja ngadisha jiji tauni yetu thaici urera thairo ina compost pit cha mate nambi thai tauni yetu ichikuthera otonyana ja makandra ntu iba kugwirwa ngugira chothe tugwita koguo tongeria ja bobo thirikari ya Mutuma Ntoithingia wibu tongeria bora tukwendi kuona Kuhuruki Kimathi na rombete ya Meru kwa ngavana Mutuma kanya kubaritira ngugi na njira ya kumwigika kwithira na kathiri ya ukubiri ya Meru kuma kiri thirikari nene tukathikira kerere nyingi sana na ndendi gukwira atiri gavana ukathikira onancies cia kuma naja ome wathikira ba Mugambi Manyara wathikira ba Karo Muriuki etugo waja kurobe for any project etibaga project yu etietebua bungi na gongete seneta wa Meru Kathuri Murungi kumana na mbira chukumire seneti na gwikirwa kirore ni mutongeria wa Nthiguru William Samuel Ruto ko seneta Kathuri Murungi bill yu ni ratutetheria ni kino tukuga echo na ndena kukwira president William Samuel Ruto this is the why we the people of Meru County to request Kathuri Murungi na wegitigia CS ko Kathuri Murungi ukeja kuthona kuthithia bill egutethia akenya bonthe Kenya mzima yonthe na bill yomba artist allocation yomba guchoka na acha counties na nukuona mbeje chia allocation ya budget ya counties ichirombiri gwitaitia ko ikino ntoto kuga president wetu na tongeja bonthe ba Meru County this is the reason we are saying Kathuri Murungi should be empowered to be the cabinet secretary. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi ibwega Mutugi wa Kiambi nontu wa riboti ino na njira nkinyaniru tukithira mbere na ndeto cietu atumiri barabara ya kuma Rimoro weta mwaka Isiolo muno akari bathinyaini ibumirite na kumeneria anene mubunge wao John Mutunga nontu kwa kubateyaniria na kurega kuthondeka barabara na wetwikite mpanga kiri abiashara atumiri ntereinu kiruki bagitariria na kuga kwa mienkenu mugwanje John Mutunga wethiritwe arigitini gutie maendeleo wethiritwe akibaretera ngiruki bakiuga kuthukanga kwa barabara kuigote materi ekauma kiri barabara ekathingira kiri biashara ciao kurigiria biashara ciao ciomba kwigwa ikiendelea angiruki bakiuga mwaka wa 2027 abatiomba kwigwa bakimuchokia gitini nontu bakuremwo kinyania maendeleo
akariba thinyaine na barane atumiriba barbare kumangondo ne witali moromo ankantrete risioli betumirite na kumeneria bunene mubunge weshigo mbunge getigano John Kanyuthia Mutunga ikirabo wete kwa kaita kuma ba muthura nethirite akibadura kirimirando itina mbere muno kirimanto igiwe kibarabara bando kono iwakanibo ugago ile njere kariyo munda lakisando ntumweshimiwa na yete angarangarere atutireza tuwero na dhailo rituka matamuzanga igagena wiki barabara itokomerita ga mbecha every year na itebwetha kwa akikura tia tata chekinya thai tuwe bari rambe araura bamingare yao na batureta rola ya kinyangateri muthanga iyetu yeruma kithange ne ara twa kama tamalori bate twatu aterine thai turakabwa kaka ituke kira mugurume kautunde oteka ngumu mabuko ho otule tukene yuande kwa ateri batore loi muthanga iyetu anto to bare babudena rakura yare bito kwanda batwe babudena raba tumurate tata ukamata muthanga baketha ate buthe barabara na atono tutokonoa muthango yetore yuria ara utena yoitete Mutunga na kwetha tukosa lakini mwireni acokere abwite barabara nukona mheshimiwa wita Mutunga akore muno nonto endanyira batware yo twira atire barabara yo ntaka idigongara utebwa witha kinyao ibu ndo twamwa batu twe community twantu kwena arua tote mwanda ukawetera antambeti ikingi basima biekwo utesima itau oeta moya Tingo ako to nakatogira na tuturia tokani utamure turia tokani utebutokira na tukwenda sima jake nari yacho kama twagire oni ankwenda kurigania Mutunga itarira romba akura na wenda na thani milioni angania na iruto chako gwetha barabara kuma ngondo mwanka limbeneketa mwanka limoro ketha na kurigana bukweya to ikalimbene na wete we ngwana kanwa kagete atumanete barabara kuma about even 10 years ago itaona maramu kuma ngondone mwaka kwina marutero wa thiolo itaeka bwithirwa kuma thirimu ita mwaka rutero wa thiolo tate twakirwa rutero wa thinyaina bagita na mbere kwaria kariba ibethirite betarire mathina kathumbara bethirite bekulukire kiri barabara uteora nguo wanika wekirwo kuani uterua bia kura uterire au itore ya batu uteri utera bia kura no kwekira karatasi kana ilani ukarera kwa kana kia kwa ana babo ngo bantura ya to abaile na rugere mwana rugere meto akaria ga yetwe no toteri imekuwa saindi barabara nembo rupio imunda ora nguo ikata teri twachoka twarwa ngumu ikora ko nilo ikata teri ulula njira thai muntu ekinya koro kwa kumarungu no ntwaithe ankurukia kariba ibethirite betu muntu mwana mukano mnene ikiri mubunge o John Kanyuthia Mutunga ate akona bra mutangangone ngare ne monki gwikinya mwake no 2027 wenda kora Mutunga batu to komea sheria na teaturiti muno barabara yanja ete rome bwethia mwaka ethira wateria mwaka yo mukura iringwa twemuraga tubwithira mwaka yo nare moto gothro ne chiacha na Nairobi to mije na MBC yekwo wikanirikoyo mo na mera ndito mwalite boya metho atano te ile monocular na te auto njira au Mutunga tafadhali na rore batu to thinya inere ituganda maendeleo na ne akieto te ato gromba na geto to tate to kundima oe pia murume boko bidira bangere to bidirinya to batu au Mutunga owe thinya ineta kuringire kura na nkera mwenda ithile barabara ira na wachi yaku uchiambereria ko chibwethia na rwero onda roketha ko mina yelo kuringira kura na ndachoka ndachikaria na ndachitala na ndakwira ukuru na ndona ukuruka utakurukira wewe yotonia katware tia neto kuringaira kura kiripoti ya Meru TV kumatia nyimbe tanda msimuturia wa Thirinja na tukithi na mbere na ndeto cio tugatumeterechia haigembe turaithirie nterechia Centriment arakiariria akari muthenya wa igororira aragwatanirite na bonterechia kiangui ira iri Centriment nikenda gutetheria kana nikenda gutetheria kiri arambe ya kuthambia cia kugura PH system into bya kuruga amwe na tent urani mutetheria wa Kirimangushine urani mubunge wa Centriment
na thiĩte na mbere na kwĩgua akiuga bo bakawatĩra thirikari ya Kenya Kwanza nĩkenda bomba kwĩgua bakiona uthi na mbere na inya matunda kuma kiri thirikari no Nkiruki agĩka wĩrane na Karibaba ati akathi na mbere na kwĩgua bagĩtigĩra empowerment ĩkoretwa antere cia Central Imenti. Nawe Stephen Mwongera urani constituency manager wa Kirimangoshine kuma gicigo mbunge gya Central Imenti no rĩtie thirikari kuthithia mubango jo gukiria ikundi kiri gicigo mbunge giki na kuria mubango jo jwethere jukiukiria ikundi ake bira biciandikithitie nikenda kinya Kariba guntu guku bakethera bakigwata mbeca kuma kiri thirikari yetu tukubanga urete tureta down urete tucokeria ibu urete thithwa jana rangi tukona bagita bakauga antu ibakona siringi 64 ura eja kethana antu jaba bakona siringi milioni yao uteme yako waira mtu onde siringi 64 uzoka gukuthithia empowerment uteme yako empower mtu na siringi 70 lakini baboka ya ngiri 500 tu milioni imwe ubombe takwithithire na bwingwa bomba guciokiria nkurukia uriku ni untu kinya bwigikini mukariri gite wa CBO eje kuma ntere iji cha Kiagu ndigankuwa ya chairman okathirine CBO kati kuibangania kenda empowerment cia thirikari ikieja tumba kwithira turi counted in kwa empowered tumba kuona interview tukwenda ja tenti cha chuburia cia miriga na ngwataniro inene tumba ku empower antu betu na government money iria ikomba kureta ndene ya Meru County so atukuromba thirikari yetu ya Kenya bugi empower this country remember kathirine CBO ambayo ni kwenda your empowerment ni kwenda your support free so count us in as you count your people antu ibendere kutonya ikundine CBOs self women groups vijana ibatonye ndene ikundi kenda bomba kwa empowered na bomba kuona kigina kia thirikari no ntotumbo kiona we individual mantu yonde tukwa empowerment na jau jange yonde jakombeka ketha roito wakara kire thirikari to maro me thirikari nyato atinda kuina one time otikio tukona itugwetekaniria tukarekere thirikari au thai tugwate thirikari mukono mwanka toni ntobia kuretera antu betu kabo kwenda kire mabeta kurwagende kiro nyo empowerment uyura ko bakara uge thirikari woni ntobia kuretera antu bae akirikiria Stephen Mwongera nonenie kugwatanira na eto President William Ruto arethira akijukia ria gwitikiria mbunge cia county kwithira ikinenkerwa mbeca imwe kwa imwe kuma kiri thirikari nene na ngucokia ngatho kiri president wetu wa Kenya gwitikiria mbiro ira irakurukire irereketwo senate ni Kathuri Murungi auga assemblies cietu cia Kenya ciethire ciri na autonomy ekwithira bari na mbia ciao cia kurungamira bongwa tiga ira bakwirigira gwita kuturia maruke ngabana baewa na riu nikathurwa ndena mbeca jeu ri menya group je cietu cia CBO igukira no ntu inkomenya MC no komenya macinani ura gukari nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Riboti ya Jeff Wagituma igatukinthia muthia wa maratu kubanganiritie Meru TV muthenya tucemanie kiri Meru TV hogoro thaa imwe cia hogoro na ndarika 30 ithirwa na Hantugo Indongi ni ukambita Lilian Mwangangi.